Siza kwa Kasia Road apako ne bakiriya ku Lugo bypass okutuka kitebe kya Mbiga Police enagoro Yimirira genda Olwe motoka za polisi neti zize yukulonde motoka endala ewa Mongo Batise ekika kya Benz ng'eriko number plate ng'eriko triple A simanyi nga bagenda kutwala zirenda Olwa bazizaki ela kisase namba UBP lusavunya waye abantu babulija abakungaye bewonyezibika byamotoka ezibezi badde mu kikomera ekya Mongo aze bwentogerako kuba kudibuda sente z'eggwanga ate ng'omuntu wa wansi ali bubi enguudo tezikoleddwa emisujja gidda abantu mu maddwaliro abaana baabavu tebasoma kyokka ng'omuntu asobola okuba nga ateresa obuwumbi n'obuwumbi mu nju ye. Bayibuli egamba nti buli kimu kirina akaseera kakyo, kitegeeza nti buli w'okola ekintu ekirungi mu kaseera akakyamu kiba kikyamu. Sipiika waffe kyakoze kyabadde kituufu naye mu kaseera akakyamu kubanga okugula emmotoka kirungi okwambala obulungi kirungi naye akaseera ki koba okikoleddemu kyekyayonoonye byonna. Zino ziba zisiza ku Jinja Road ne bazivuga okutuuka enaggulu wakati bantu okuziwerekera Emotoka zifulumizza zigatiddwa kuzasusa okugibwa maka ga Mungu agasangibwa ku kyalo Kakoola ekigendeje ku balaza okulina Rolls Royce zino bazizisa mitundu by'ekampala ebyenjawulo abantu okuzeerabirako wakati mu kuyanaamirira olunaku olw'eggulo abali mu kulonyezera bazinze ku Paalamenti naddala mu ofiisi ya sipiika ku mwaliro ogwokutaano eyakalaani n'ow'ebyensimbi okuba ku bujulizi bwe bafuna obulala Obedi Lutale ne Mutebi Sulaiman bakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV. Gano makuru agakwatirine no kuchondoza allegations za corruption muchara Anita Among okuchondoza kuchirumuno kugenda misho development ho no kujango bwa hati we na nomushija we Haji Moses Magogo tebakwikirizibwa kushohori hanga kujana na baguma mu ihanga bayambe polisi omukuchondoza kwabo ahamshango ni yemwe. Yeah, tried webare abayimwa hikatabi it's a good example ahari aba bakwambatekateka ngo parliament rukurataho nabo batwaze ngo kwabenyuma kubatwaraze no manya 2020 yakantu kace tukabasa kureba aho ya to take our direction from konko iherehecho ninjira ngo aho na harubaju zazi yenshonga za corruption kugira ngo nuzo twenda kwata mujejeje aho na harubaju konka ninjago nimbona mucumanya just ninjago ndobwe ninko butandikiro ninga ninko bwihirire to be sincere zazi yenshonga za corruption azimihanga ryo nariginde kuba nerihiganisubwa nangwa ndobundi naba bariyo nibajango nibahiganisa ba corruption twakuza kwachondoza nabo tinkamanye ibya kubasa kubahenderera otherwise igineshonga nunje mnonga ite tukabentu ena nguturebe no bahone kwatari yo kwatari yoria kore uje kushanga twashanga ngo corruption ekatahirira kare mnonga kugira ngo nobuya kubachari tari kuriya ha ground a grassroots no shanga nawe akaguza kenga basa kubakara kace ushanga obusento bweyo buyarire tuburabire realized but
almost buri munyihanga ebikwatena n'enshonga ya corruption mazima it is too much konka bwenu mwatandikana aba bahangwa akakora sahundi ijo hata nanye na Jemima tutandika kwekora mu bukiri kare nanyabe nataragazanye korire nguzi ndikuja nza kumgendera ne cyatano ho naho tinkurabaho kurga hano kitota hameza hati noza kushangoshange ngo instead uriya wengu zitakigiri yabo ko namanya how it hurts then oshange ngo yaba niwe yata omikono yabe byo kwerinda aha wenshonga yo kugira ngo wamuretera ecoja mu miro. Yeah, it's a good path to take. Let's wait for results. And of course tushabana noko kuchondoza kugumza muna mu institutions zitari zimwe na zimwe omararo n'ahandi hinji ayitukoreba umuntu corruption hari okwecumbagize obuhereza and byona ntuza kwantu bukuretera okuberabe program ya sisimka ekirimo agenda misho tutegerize Gideon Senyomo ngugwe yatuhika ndenda tereverizoba yaturetera mujenichi and of course omuramo abari mu bagamba guha Gideon twakwachira Wemnonga Jemima Evaleni omwe wa TV West amazina ngago Nseyimo Gideon takusibizeyo okujasha yanjeza abashahi mu dakika 23 Eshonga namnongi omuzalyo nanda ntonja kwisyango esabite jahweti abeji nibagaraka amashomero akishishikerizo batwatunga umugisha okutunga omurisa amurundogu turi ahabureberezi na munonga chaika omudini ya Seventh Day Adventist turi akashozi Andrews nakashozi Andrews nyine Andrews kachika nyine omurisa Pastor Moses mwishe bingana kandi onwa akure bya communications kandi no muhumuriza na munongo muline nejo umba elders naba Seventh Day Adventist ndatumwakira nunga iwo murebi wa TV radio natureba tunje kuganira iwe omuzeshe mukwano okora ki abwa hati na nyense abo burungi bo mwana owito omwana omya Uganda na munonga atamya Uganda ko yanga Uganda ndi akira bona Pastor Alex to live at TV West tancha tukamse abarebe na munongo muzire ayetekatekate akora atakureba ngo twaza kwikacho kiri 25 omuzire Mr. abari ombuteka webare munonga omukundwa my brother and our big brother ahabwa TV West omwami Sonyomo Gideon nko kuba bagambera abari kutureba omushaheji aba TV West izina ryanje ndiyo muri Sakani chaplain Pastor Bayingana Mwijuke Moses kandi arukura ibitongore bena ahabwo bureberezi bwa South Eastern Uganda Field akore kigezi ahabwe kanisa ya Seventh Day Adventist Church nko kuyagamba turiyo ntwerera just ntuburebiro bice munonga akugarura abana bitu aha mashumero ni manyangu nkabazeire okwenyuma twena hamwe ahabwa Uganda yona nabantu abarukutomo Uganda nko kuyagamba kuba Uganda ne hosting abantu bingi ninyenda okwizusya abazire batahibanje kututandika kwetegura mpora ahabugarura abana bitu aha mashumero cyumwe umubiconco ebiri kusinga yo bukuru omumagara genseji abana no basa kumecyo banja kiguze umwana no basa kumuhereza emotoka kiguze no basa kumuhereza all sorts of wealth ninga ebyo bwigo magara genseji ruhwerekerere bihweho konko mwana wo muhire karamu muhiro bwegese tubaka mwibaho obwegese no mu mutogwe kandi obwegese no muretera yaye kuzaye biso yahindura n'ikishani ceka yarukurugamo so abazire batahibanje ninyenda kubizusiye kini manyangu okwete byitwanguhire obunde meromo sindikate byo kusigenda abarisa abahinji buri yomowe no mwogo yatungire nangwa naba make konke cyakubasa kutwihayo kikahindura ikishani ceka yiturumu nyenja karo ubutari abasa kuribwe kezinde no manya eka yaba atari mbantu bashomere neribwe zindi nuko kubone good idea zo umunkiko wabana waha idea umuntu najombekera gikozesa ko katara kwicereza ngwiyo gigambe base kurwa onke cyakubasa kwihaye kejo no kugira abantu bashomere so abazire batahibanje katwa tempora tane shopping abana bitu mpora turondo okutura tuwaka center left and right tuzamashomero tubase kwikirizaga na bakuru b'amashomero ahabwa oburungi bwe kiconje kiturahereze abana bitu tumanyito turiyo ntukura esha yona nturugo konko turargo tusheme kurugabo nike karugwaho esheme kusigara utwatu n'abantu abashomere so ni imbezo si yani matero muranga abantu bona nasigara ndiyo murisa Bayingana ninga chaplain Bayingana Moses Mwijuke omuhumuriza na munonga side yo bwegese mweno barukutureba yes takahendere kineda kikazitu kineda kikazitu zirireyo tonje gana na munonga amaya ati abana bakiri omakaga bazire babo
bamwe bagira TV turi mu rembo mbara na nabandi hata n'indembo buri hata buri kahihi ine TV woti ine TV at least noza simu yawe egesha za YouTube no bano tunga live Vision Expo experience nayo tubato live tukugira ngo abazire abana bari ama TV omweji ari natureba mati ni primary tine secondary basi bakumko gusazo mumishaho bo omweji mbwiro abe nakora ki we bari munonga chumwe we bari munonga ekibuze kintu kikurukana n'ikirungi actually twine kitoro kweta nursery twine primary twine secondary twine tertiaries twine universities amweji amushaheje watunga chance yo kuzativa kwa twimkire twagira amative na munonga ntwiha ebere kugiya kubasa kutombeka anka information eje tirontereza ni gukumuruzo so aside yo mweji chumwe ahamurango gundi kwereza one no kureba ngo twakwataniza hamwe n'abazire beitu abazire bita bamahanda bona ko batembana bashuma left and right kugira ngo tubase okubasa kugaruka ha mashomero ati twe nkabeji chumwa umurango gundi kubahereza no kureba ngo twikirizaga nabo twakoraga nabo twabaso humble twihamu ekintu kituri kweto buzengerezi no manyabana kubakuza umubyaro bagaruko magaho umubyaro no mutawuni that is urban and rural areas hat hargamo buzengerezi peers kuba kwa bine banywano babo abatombekirweje achikwatena nemicwe ninga ofitina ruhanga katwe okuteme hano yabureberezi bwankore kigesa association Uganda Field Day Weekend 7 Adventist Church atushanga abana batine mu discipline emicwe oshanga umuzire nagambana eko yo mukasheshe mwanza arikubasakura konkeke na omarango gundi futeya no kugira ngo katugira abana bemicwe abana baturikije abana barakutureba hati tukatugira emicwe twatanizya mu nabazire bitu nangwana nekindi nasa kwebuzo mweji emice niye alisi mheza example emichembi na nemirungi emice niye we bari munonga achikwate na nemicwe number 1 achikwate nemicwe ikintu kubasa kukigambaho no kureba ngo kutwahumura twazomaka gaitu abazire mbaba riyobonga bari kukoremera umu kureba ngo ekeje gumize munege no misho hata abana twaheza kuija cheme kwataniza hamwe n'abagira ki n'abazire bitu konka tebirwe na no kushomera bitabo byitu revision ni cheme kwatu ine bintu kutubisa busy than okushanga twine banywano bitu mbajangu obundi ko kuba ine mbuzimbi tokasibika wenu zona nzishana katugume n'abazire bitu twiyeho kutambatambura tugire mcyo ako kutina na ruhanga tujo makanisa ata makanisa tongero cyanzi yo kutwegesa okutwakwasa kugire mcwe okutura n'abazire beitu nango nayishombaga bo bakitwegesa konka piazi zine kizubu nchi omwana nabatwira ine mcwe konka hata kibutunga mtahiwe arukuburabura aine mukakantu ko kuburabura hati cyumureta nawe yatanka kugire mcwe ni yejo piazi wagama piazi tuchende hende umurnyankore oruito na mnongo mutwabuja kicenge kandi ubundi azehari tuje ngo pastor Moses agamba akangambira piazi nazehara piazi mbi nizo ziye webali mnongo piazi nchochi piazi ninka abanywani abo rukugira emkago konka bataro ayicyobobo ine mwaka huje kanko sikigambe echo etari kubasa kombe actually nyewe nyine moto yanje eyo kugira ngo omuntu wena atari kubasa kumpabora ogwo muntu sheme kumwerinda ni muhika naba ni muhabora konka tinku mwiyaho ubwenge bakahuje oborantware ahatara nyombeke so abana abarutureba abari mbetegura kuzaha amashomero ejo nco nani mahisa katwerinde mkago emibi tugire mkago emirungi eiturage kitwiyaho nyencha keka twome ko barotera kasobo mutayi wawe nakamoto kwano kavuga ningo guzere kibanjo mkaninga muzire wo mumikira kajuka rungi kwaje tugwanda forori ya mnywana wanje mkago guna benyine ukatayo akuba kanyombeka ejo nco kugeza ku mahisa so abana katunywane abanywana barungi abatatware mkahuje umicwe mibi kandi tugume hamwe n'abazire bitu haro kintu kirungi umwame senyomo omuzire kubari omucommunity ningo mu rukiko ahi omucommunity iteranire okahurura omuzire na isimso mwana wato mwana wanje mukama kampo mwana wemicho mukama kampo mwana murungi eche kintu no hurura ni chesimso muzire urarara tambura ko mwanye ko gatare kintu cyo muzire bambate byabana bitu barije wakashanga ino mwana ina kahuje tuja ngwa ina kahuje ngwa ina echo kumbara mu mutwe ko yakahuje nkaretwe mkagomebi nkaretwa emicho mibe yayegire kandi etina hero kumutwara echo niyo ni maisa otherwise mwebare munonga abana twaba tugire micwe abazire amatankara baromba rura school fees nebindi bazamashomero kweshengira kugira ngo ba head teachers ba directors bamashomero babase kwa gumusiriza tutandikiraho abana hati nitwe nangwana n'ikindi kwaburaho itwe nk'abana twagaruka muka ari ibinte byanguhire twashanga abazire bitu binitaka nubasa kutandika kasiri wabona uza kumuruka karwemo akasente emboga waza kuzayisha muboyine kapocket money kugira ngo buri kintu cyona from zero
chono chabo muzire wa watanje kwa kunyuguntuka mka myaka giye atakwetegereza no basafutangira ngo kwemwe no basafutangira muzimu kurugerera emireme yora beno kurumuka era kwema akasente ukagira akasirika wakasirika karama akasente arga mu pocket money hata ukashanga utari kushabiriza hata kijana no reba twatanye ni ukariciramo niyo kariciramo hata yayamba abana bitu wano abana bayega okutunga za crafts abishi okubazira okuruka byabe byarigireho kari cyeje kayarigiro umbanyankore konga hatwagira niyo kariciramo hatkari yagaruka okubazira ecarani ingaro ehuzi ebitambare nebindi byona hata abana no basa kusona sono muzire wawe twonka ayishomero nyegireki skill ntahizeji hata ege skill rayite kamurugamo nakora jine hata yabari yo mukagireki yakora hati cumuwera omumwanya wo kugira ngo siboro idol osibe no irukangano otembano shuma no kore bitakorwa ebitaru magezi nyencha karushange washwaza family yo kurugamo oshange family ye inamirire oshange ne regulating ndijo yagiri akona kegera herizo family etegerize ngo abantu abashomere nerya yabatashomere ako you will never be hard anyway ina horurwa sabazire abazire nabana oyerinde murano wawe family ya murana wawe etariye yawe ukabura completely ukashanga nibenda futa hamizi niyo bari kurunda nibenda kuza kureki niyo bari kurunda nibenda kuza kureki niyo bari kurunda ako niwe nabana bari kwebyo awuriya wakatendeka abana be yabatamwe mico bakuraje hata bawo kubagira maka kuje nubajja ntwenda kushatureko nubazo wawe ntwenda kufumbita kandi nubazo wawe hata bazire I wish and it's my prayer okugira ngo oyerinde family yawe takaribwe ndijo mwe bari munonga zaba shahe mundirakika ashatunishato kuja ashahe yanje timwe yaone barazinga hino mabundi tana hina bagire umihanga literheri Rwanda shanstana mukakekache konka yanje ya Uganda ne barashahe mundirakika ashatunishatu twine omurisa Moses Bingana ebigambo yabigamba awakire kagamuka kamero butusibura we bari munonga we bari echo kubanza nyara kushima TV West okujanjaza obutumwobu okureba ngo no muntu wankahi aine TV ya online nabasa kuza YouTube nabasa kuza Twitter Facebook na handi ashange TV West hata echo ni chumuyamba munonga okutunga amakuru nkaga agakwate no bweje se kujya umumane ganje mache in my struggle wotakubasa kwirukanga at least yajura wotakubasa kuyajura at least geze kureme ko namaju ni umwana wawe mpora nyencha kare no shanga yagira iya kanyenda kubagambira bazire kutera umurango g'ikigambo cya muheru the moment you have educated person umwana ngo ashomera ino bwegese ekaramte junda hotari kumanya nabasa ko n'umurumo kugeza kumukereza konko nako gwatari kumanya nabasa kwe kuriyetingiro umurumo ayeteri ho umurumo nabasa kutungo umurumo mbona ko gumutari kwikereza that person umwana unayija kukora cyo kutangaza miracle to the family rabe ryoneja guza orahariya nohereza speech eyiwa kubirita kuhereza mukama abahereza umuca nasigara ndi chaplain pastor Bayingana Mwijuke Moses arukurobwegese ahabwo bureberezi bwa Southern Uganda Field ankore kigezi ahabwe kanisa ya Seventh Day Adventist Church mwe bari mnonga bazire katugume tuhame challenge tkuraba mu rangara mwe nitwe naja kutwata mpora kusia obwo bana bitu barashomye kwa kamuheru ahabwa Yesu Kristo mukama witu amina awakire zaba ashatunitane zaringo mushahemwe katugaruko mu studio rucyarebe ichikuweri nda TV shamushanjo agihangwe shahibiri agacencire no kwanukira kutunga nebindi nkebyo Ebola twatunje kesi ibiri omihanga Uganda okora mukanya kuki mukucendezo kaceka cyo kuja Ministry of Education okuja Ministry of Health na National Medical okuja Ministry of Health okunaso okora mukanya tucendezeho crowds tucendezeho obo na government okonja kuteka tekera je nasigasenye mu Gideon aho mu Rembo Rwambara oteho na social distance Gideon okay okuramukanya kwirana hare ikindi niki okunabo mungaro yeah for the time yes aro that time eboro byabera huko shanga at least buri gate yo muntu ninga buri makago muntu hariho hand washing facilities ninga kadomara kuko naba otakatayire mu kikari cyo muntu ninga muje muntu kuja tubaza wana abo mungaro tukatwachimanyira njamwe na hati tuchongere mamani tuchitandike busya turebeke at least twajezaho kuja ngo twetantare Ebola program ya system wo mushaya bugamba hoje se n'uburungi
no je tungo murume karamite kujonda no yego gambo mbantu kandi yechi kwenda kongeraho no shemuka naheze kushemuka ni chuma nani muri kuzanta chuma isachi kushemuka kwetegereza inste kumera nko kwekwenda nishanga ibintu no cenga nishanga norebe kintu cenga kare nishanga bakweta nkaho naho no yumuka bino inoboshe mucire torayetinere. Alright, reka tugezeho twegese abana bitu tubatware mu mashomero kandi nabo tubasupporting. Program ya Sisemu Keche Munegendo Misho wahati kati zo mukahumuro kace ntugaruka n'impapuro z'amakuru mutakarwa. Uganda mwetebekanisize ubu ni bwo bwire bwo kucamukana sente omukazana kare kubasa kwindura amagara gawe ubwo rikoresa shiringi 20,000 zonka miliyoni gana zona nezo kubaha konka buri sande nizaguma ningaba emitwaro 50 for the lucky winners no korota kwangura sentezi ekikuriwe no kugiraho akasente 10,000 asimu yawe orero okimata star 238 star ishatu star ikumi hash then yes na hati no basa kuzana by the way even now our lucky win of today kwa tesimu mnywani wanje aha wasibota sebo amazina ganje ni Manyetaro Razak Banks the truck driver mvuji wempango kuruga live TV West ne bakweto hasebo Nuwagaba Emmanuel Emmanuel no mayangu niwe muhanguzi wito owe mitwaro 50 wajira wa message Emmanuel kota kwere kama twenje akasomere onangaye bari bunonga wazireba namazima ninga nebyo kifere nabe ne yamazima mukijo esande wazireba Ebare Emmanuel oli wankahi Chibale ngweno tarindaho terasta 238 star ishatu star 10 hash oyegito mukazano bugahati akarone kagambwaho buri hamwe empaka zo kuronda muhinjo arakizayo mu Uganda ziryaha oramanya muhinji ningo murisa arongera mutinda musharuro ye alejumbera mu kuhangahanga akarete empinduke ndunje mu bantu obu nibwo bwire bwo kumutorana niyo vision akwatanise na embassy ya Netherlands nabo barakorengana nabo eriera rongora enkora birungi omuryo buhinji no burisa ne chemba guiguga ne chansirinje miliyoni 150 hamwe n'uruzinduko buri kimwe cyona cyashurigwe okuza Netherlands habwa abahinji n'abalisi 13 abarabembera bando mu mpaka eza Best Farmers Awards okumutorana leta baruha hari office yona ya Vision Group omwihanga ninga sindika SMS Uganda's Best Farmers ote izina ryeye enamba yesimu yeye oyohera zari 9338 abahinje n'abalisa nimwe murabasa kwetorana zishajishwe DFCU Bank KLM Royal Dutch Airlines na Caudice okulongora abalisa n'abahinje abaleta empinda hinuka mu Uganda ombere kwije juba neka yandi byaruka mama neka yandi nikumara ubwo mwana ndemeri dore ko umutwara konkore noza kushenya makaga bandu you are hostan oshabire kanga omushinja tarampenzo rubaje aha nugwe muhame referendum murete abishemwe mutarwana mazara wanje murungi no we no please uzuna namushawo bakoresha bakuzuna tata zaro mukunda mawe
TV West nehinda we bari wachirinitwe mu program ya sisimuka bahereza bawe ocine Jemima ayebare hamwe na cyo butunji charity akaniko kire hakutwantureba ebija omumpapura z'amakuru bitu ntwenda tubanze orupapura ora New Vision n'abanisha bantubanze ndakwaza bukede tubanze mu makoraga Arsenal None tubanze muga Arsenal nomani n'abataka byamere kuiha echero ijo kuiha o Manchester City ogwe kora draw na Bournemouth bakani bareba umupira bargayo kumataunga umukasite yambara anyway abantu baritorora nyumwe baza barabize muzarwarize na nachi nana hata hinga amatwaka by'abantu n'ababya Sunday kandi mboreka nk'ubu benda kubaga bakarya bakanywa kandi kutandukana na nyumwe bazyo bo bakoze public holidays zabo mpaka hasande teri boyogera go tina bagamba omwana za t-shirts ati jazen muza kuzijwara zona zhoyo nangwa aboka ho benora banyumwe bazo benora abantu bajwire jazes ko kandi tetwabetambaga asande imwe bayi mwe bahagize ba Arsenal mwayeta bayi banywane bita batize ya ekanju yojerebere ekanju ya Arsenal nzirebere batati nijamwe n'abari mu business za jaze nabirata jine abe nagenda jugora kugira mbu celebrating it ekimuso kugenda hari abafans ba Arsenal you will represent them ahabonje mu celebrating mutazi fo mpira tukabaho ganinga Arsenal tikira mpira guroko kuwagamba 22 years bubiye buryo buye bwinji 22 years yachi zo kushanga tubetsaka kwa Serachi Kopechi and of course it meant tukuzana twabantuzana tukuzana to playing against them Manchester ningachi no it is Arsenal versus nka teams nkita no zona to playing against the world mwana muzana na Burnley it is as if muzana Manchester City na Manchester United na Liverpool na Chelsea zona at Manchester United City aba Chelsea so when pressure neberge ya mani and you would understand abantu kushemera myaka binebiri ninyitwa kati nitondera kukuza ba fan n'etshaha mutaka higaga tukuchira kwa Henrito turemera nsho so celebrations emyaka biremiringwa batakutukomba handi na pressure y'abatebeno batuteka ushanga nozana umpira kujangu nozana kana na ban ninga za Bournemouth ninge zindi ushanga bari muno bagore batbakwajana n'ejo team eri muneza nibija twakacera ombuti bakujahajara ko ngabo kujakuneza na Arsenal bajangwe katuzoyo tuguhecere oshango tine nako naho kwehinduza barabu congratulating aho abahanzi MC no wara batwe mbiri zo barya Sunday omojo wanje ya congratulations kandi mbona nabandi binji Katsabe Gerard ndijo no habitukabanye Grace Arinda Boki hanyuma bazo bashena kumingo mu newsroom kwenye Arsenal kayantware chikopo katuberekeze sana nabandi binji batumento ba congratulating but of course mu enjoying a responsibility celebrating a responsibility mutakaye bwana makaganye mu muryo mukunywa no kujaguza ukabura kugura eco kukoresha umukasa bonna nebindi ngwabo kuba Arsenal sinje kutandukana nyuma je mpaka Sunday ukabatagarije kure exactly arabe nagira nkwata Arsenal buyasinga ngwano manyo ino mushiza ari kwagira Arsenal ngo umuntu bo bwire kumusaba cyo neco tuye noye ngwabo ko mu myaka 2 abirataka mwene uko so mu gishogo kandi hati mwene ngo mu gishago gutwine abirabashaba kwagira Arsenal dukoze ukakani ko kuwagamba reka obo bwire ko no celebrating aba kujya gogenda hero gure creative no giteka hati siga wagura kanyamumuka obatereze genda hero na ba boys bawo and still drink responsibly exactly nahurire somewhere ari kugira ngo arikugira ati bashije mwinisha ba uwezi atabo kuba ntazana Arsenal atibanyi baheza kuteba batugoro bakagiteba Arsenal hatuwe nakaba afa complete and also bareta mizrero bashukarero bagira rero umuntu kuza kurgayo ruborta atabaza kurara banko aturogwa amada abo kutango mshaba tera timu ya Arsenal I'm imagining
At Arsenal yatunjire chikope eki hata omushaija gwayo na celebrating hati mwana azokire mani azokire atashebere. Anyway, we congratulate you and we wish you the best mu celebrating gem kandi mu maintaining ekikope eki kugira ngo even the following season mbaze mwatamze emyaka nk'ebiri eshatu akwa mwarga myaka 22 mukakatunga yo murundo gumwe then ogwakora to mukagaruka mukaluzinga egifani neja kuba yaba mpango n'amazima but ateta ntwagera ateta nenkora ye and of course ntwikiriza mwongere tsanja then tugumze mutukutwara ebikopo kwe twargayo amakora gandi ntureba ni vision yakureteraga kwata hamu shango eyibari muno bateka hara Anita Among bimwe twabirebereho emotoka ze ezibatwire bitu turebana na induction commission nibenda kuzayo bakacondoza recent akarura kahwire tukareba yija ari unopposed nibenda bamanya abwacu bari abandi bondi barjura mu karura akahine influence yabereho na nebindi binji then bagere no mu judiciary when batekateka nkine nk'emishango yabire asabotage nge kwatine nebyo bururu mukaba bukuretera ombujire nibinje bino bitambara social media mukachikabe kiri kinunja at least OSJ agamakuru agari mu mpapura nkaza New Vision Bukede of course na TV West and Tureba Court Chameleon Daniela agreed to separate over discussion. Yes, ababatwire bino buzubo makagamo kabandi biturebe bari mu babagamba ho nkabya bitachigita real separation is okay. Very okay no kwese ba muntu ne ubarenyo abonje umuntu naturambagara gukufa kubi ahabo kugira ngo naturana mutahiwe nazirwa mukazo kazarwo mukazi inyicerero mu dini no yicerero mu ndijo nzire ni wozire hati ekikwanchi ndetere ntanse yo kugira ngo nsafaringe abo kugira ngo ino ndebe senaku nice bakirekiya omisho garahanga twenda turi abana tariho cana na nicana separation is okay for me. Page ya mwenda nabaza kwa nokwereza ebikucira aho then twagamba ahanshonga za Ebola nutureba bana bitu baramuno baza kugaruka amashomero bitu nayo government ya kuretera standard operating procedures ezo kutamburaho kucira munonga omashomero hatarunkisho muri yo murimbara inabana baramuno bargantungamo abandi za mubendeza bundu bujo twena tumuza kweri exactly twena tumuntu kwerundana bitu government no we areta obukwakurizo obwamashomero obugine kutambura ko kabya bibi kujangu nebora mazima cyogo mwana garuka mwaka umwanya bwo kufatika ko namazima nebora teine niyete karinda mu and of course severe bitter page ya kashatu iwo muzire iwe mukuru w'ishomero yetunje New Vision orebe government chegamba ahashongeji ebintu bya URA ask URA General Commissioner General obundi mwe kuchira munonga bari mu businesses eshonga zo mushoro na nebindi binje byosheme kwa no manya commissioner wa URA adigaha okubigarkamu KCCA new Lord Mayor promises to fight corruption ya page ya banana bari mwezo arahirizo bari anyomwebazo and of course riba ebyagambire pass all level physics bajireta competence based curriculum all level nayo bajireta then yorukunde byemzano babukoretera hotiremu ebyo munda yihanga hamana na heru ashinje kumizoka noza kwa no retunjira kasirebe bijo mu papara orabukede Yenyine bukede mazima ne yashirinjira ukomeye kandi ne yitorori hangariona umurimi uruganda biriya byabe byabari yababa fomfomfo ibahati ronda bukede ahaburimi uruganda nimba so tatamwe gononga bwe mwandi etaze naye ekikuru kulaba nti otegedde kye kiri mu papula lwa folwa bukede ncha ya lero otambulo olufune olugule shillings 10 zokka tujja kuyamba okumanya biri wae bitambula mu gwanga lyaffe nebwero kutwaliza awamu kati ekisookerwako nti Among bongedde okumufunza emotoka endala ensajja nya baziboye ate akaunti ze zisiddwako envumbo magogo bamuganye okufuluma eggwanga
yeah kubagamba magogo kimanyisa the husband to among so wanda kumanyaga gahwaho urupapura banwe watunga orwa shiringi 10 zonka ahandi okudda ku masomero wano bagamba nti government wadde ebiragiro ku Ebola and indeed instructions ezo nituzetenga ahawokuba government enikwani efa abantu bayo kuguma bari abahurire bina amagara marungi kandi bine all the rights okubasagumiza mu batunge bashimwe kwa batunga so government yawadde ebiragiro ku nsonga ya Ebola abana nga badda ku masomero this weekend and next week okutwara hamwe so shoma mu papura wabuke dorebe tinkwendo shange watomire papura rya bakwasiza engineer ekibuga engineer bali mwezo he is now the new lord mayor ahaborembo rwa Kampala nababwecho tinkwenda ngumaho ne ureba konka bakuja road mayor Kampala no hanoza guruke yo gambe nguneri yasoro kwago no is no longer the one hat twine engineer bali mwezo mushome ho mureba mwetegereze ni wanoza Kampala kunkura n'umugamba ngo muzobu rwa Kacebezi ugambira batakutinizo mu rwa bali mwezo UPDF isaba jibanja ebasasure hurry up UPDF wana bangu hina heru kubanja aho kujibanja hona taragaza oze kutunga esente zawe iriyo neshashura amabanja then aba Arsenal asa kamba gambira mazumu mwejenesereze bantamukora nabo abo kwakora no muntu ukashango takamanyaga mu nahagire kintu nanka ninga no din nanka ninga wakonde cyokurya nanka beno manyangu really byakutuga nujagambe bitakwatiri na harubajurwe ushande yakwanga magaraje gone hati nyontora ninzigamba munyonka fano wa Manchester United ninyendeza ba Arsenal okurya je no kwanguraje but this colleague of mine unkuza handi ahanyo cyo charity nyina je bimaye bare atwira kurindiro mukona today that I have come to know nguna fano wa Arsenal umuntu naba kurindiro mukona actually hinabe naja ataba Arsenal menta kuma ngo inaba hajiza babona atababona barugankaye ngutide ngo beno tura no muntu no kora no muntu koko yebuzo otuburijo bona ngo actually abinji jaze bazihire yo nyumwebazi emo mwendo tina kujujwaro tkubarantere nindabaka then you are not a fan abo ko muntu ariko arfana ine kwa nafera muntu we abayine kumana mugamba hoje hajere kibe kiba mugamba ine kwa namurwana rahatari so are you a fan you just a fan a good fan since childhood about the husband erara muko okay buke the end of term 1 holiday assessment na yini ndabaje kuteramu umwana wawe na watakabasa okushemba abase nantaka bagambira natancho mu rugambo engeri je bajaganya munsi yonna it is not only here in Uganda Manchester United fans bari bajaguza almost munsi yonna abo kumara emyaka waje tabernebiri bataka kombera haka kopo ka Premier League. We wish you nice celebrations, celebrate responsibly. Abanywi banje babanya Uganda no batura twatomwa umwanya somehow ombyo kunywa mbwenu ninjira nkandi hatitakarenga tukahamza kimwe makoraga. We are Arsenal forever, whatever the weather, the streets are our own. This is none other than I have a daughter in Kampala, Ined Natishuka, Oria Kasura, to Antero Msumar Naniwe. Abana utuzire, they are also against us. Inekuwa no hajireti nyokwe charu kujirachi. Charu kaji. But anyway, we wish you the best. Alright, program ya system kitchen mune jendo misho akashashakerizo bantu turebe teknolojia agensia eri mune jendo misho okwerimu nehindra wahabyo bwegese ntire bwa hatabana na bamanya computer hamyaka mice amyaka mito nabayamanyire kuta computer za tablets amasimu n'abindi binji biri mune bihindura bita ebyo bwegese ntuza kuba twine omushomesa omwami Godwin Simire yashiraha bito bwa hatkazo mukamuro kache ntuza kuba ntumwakira mutakarika TV West.
bakunda ngo ukarare na kamino ga wago abo kugira ngo nyecuro activity ninga enkora y'akanwa ntutwazo mu rest period nta tarimo macwante ga kutambura nta tarimo mu mahango so amacwante ni makuru ku maintaining aci hygiene y'akanwa ati nyecuro ntubyama akanwa koma bamwe umwe no shanga abine kizibu cyo kugona shanga yashama akanwa kayumangatana aza dentures zinisteganisubwa temperature ninge mpinda hinduka yo bwiri akanwa kitu nyecuro nakana katagata munonga ndukumantuka tukabumbire mani tukabumbire nakana katagata munonga so ato yeshanga dentures zahinduka mu size abo kuba zone ziteganisubwa temperature bufukiriza mu bwinji na no kose ya mu bwinji no kuziteganiza so shanga zahinduka hakuba hakose ya munonga ze expanding hafukiranga ze shrinking so ato shanga umuntu mu ruguma na geraramo yasiyo bwire yaenda kujura iguma ninge ngangara yanga kurugama ingangara so ontuntu beje sangu waheza kufuna denture yaweje rya nayo waza kweza mino jihe mojeze ugaruko jujwari konka nyecuro note ko kufuna akantu gaka container kakachebe kace ninga kabakuri konka kino mufundikirwa yes otamotwizi utwine utuhindura buri izoba utamotwizi utamukantu ka wako ukashweka hako bembeba nebiyeje nebigakunda nyona kuganga wabo inembeba mu nju zawo kakakwasa ameza nkaho no baso butakashanga ho mukasheshe indeed so obiro bwenje ntwenda tukabiko muka container ko karumwa amiza gano mu temperature agata kushikira muno agata kutagata ubu nakubantagatekere kikasitanta hatapo nkashukamo obuyonjo ni kikuru teka obuyonjo ni kikuru wabo tirema gatekere ni kisinga konka wabo tagina ningo tachichiwe twina abantu binja bakutambara bakora za business so ishanga yahika tabasa kufuna mizi gatekere konka uringo watomiza mayonjo naza mukasheshe mukasheshe wimuka waza kukweza mino gawe nago garuko garabyeho nakungarukajwari ateje niye mirumera kushira kutekana sabantu abo adentures too much kindo ngwatageze na brush nombazugwe mino nchishikayoko nimuka ntambika mutwizo mputa mpendera sana watambika muno wakora umurumo nimba najeza atakuchikorecho chaba ukashanga ngwezi dencha nyine tunajeza hati na nyencha karabo kuba umwanya gunandomu mazima naba fixed abanangire nko mu ruterane rw'eshatu tunatunga bwire bwo kureberera jeje obwiro bwe ngumize munindo koresa ninga cyo ndibika ngenda ne cyasha cyanje abo kuba bundi nantariyeze biro bishatu ubundi hinde kiri kubaho apana ati ya wagumane cyasho mu gashogo ariyo ngugu abaki cyo abogenderire ntiba cyafu cyo abogenderire ntichitabacho kitashira so wayeshanga oine mu bwiro bwo kushanga no gozya ubundi utagozya cinje ndo gumushikira umushaho wawe ndumutwarire uze yakucebereho aricebere arebe ngo erino ryawe tine byakwatire kabira affected yes byakwatireho ituntu no kutukubyozeho bikaruga brashe takora so konka noine kujuro bwegendesereza bwinji noine kufayo mbwene ezo no dentures buriyo buco buturu kwasa hacasha honka kwasa mucasha gusha Nehinda
webare iwe sebona nyabakira nitwe abo program ya system kantire cyo butundi charity kigumizamo abo program eji kandi dakika nibiri zonka ezara mushayiti ya kabiri turi kugenderera ukwakira umjenyi witu ngo twaba twamukwanjurire bitu ntaka mwanjurire onchereze kumanyise aba Swift Initiatives Limited abantu bakora imyoreko ombecwe capital mwe na mwe byihanga if anything bicwe kabyone byihanga kandi aho niho tukurebera unanitwe abambara tsakwa situngo mugisha okubasa kutungo mwereko gwamani aho mugisha ikaceka okutandikana ibirabiro na mukaga byo kwa mukaga mpaka ibiro bitano byo kwa mushanju nkabire ntakwenda ngo shembe naco ijore ibintu bitari bimwe na bimwe ebarabemba kuoreka aha kasente kace karinganiro of course abo kuba twatiriyo mwore ko twatiya hakuoreka so umuntu nabana basa kuguze kintu habeyi eyachikorireho kandi base no kutunga enamba zesimu z'abantu abarukora ibintu bitari bimwe na bimwe yensi yakora mwetenga obase kuba no manya aho kubasa kumutunga Beito mjenyi witu umwami Godwin Nsimire uguno mushomesa utwiro bwire buringwa na shomesa kandi twenda kurebe mpinduka ei teknolojia etira habyo bwejese turebe nije ninga tije neyetengwa terekwetengwa tutambure nayo ninga hamwe tugume tugismile nje cyanko nkatwe sasire munchirize mwakire ayongere kutweyanjorora nabonye mastandikira sebo twakwakira ninya nakira charity cyo butungi abantu bingi abantu bingi nandi kugera ndi erizi natubakorumanya konkizo bernarumanya nabamanya sister charity so abakutureba TV West izine rinde rya charity cyo butungi hatabarumanya kandi ryanje cyo bugiga ryanje Godwin Nsimire nkoko babagambira ndiyo mushomesa kandi jomise owire buringwa secondary no university retired one now joiningire bintu kunga omuzire nimbasimba gumana mureba TV eji omushahezi hakuba na yegene technology nsho ngeit kuzagambaho neya ebyo bituro technology nicyo kikuru Inevinas dire wayeshoka mu ibindi kumanya ebinanisha abangu nitirize mbanze mbikubuzeho ndebo ko byatambwire akaruruka karibwa covid ninga kakaribwe njuguri nije ninga tije ukabera bamu ninga ukakwetora akaruruka kakazamu twakaraba mutwakarugamo nyawe ndiyo muhagizi wa NRM kandi itaba NRM ko kumara kurugo mu karuruka kagenda kubona babakiba batabakiba okuba yaraba mayine fraga yitu no tukagira na mwenyo kunaragiro mu karuruka kansingire nakuratira wa flag and I wish them all the best eje kisanja ticho kubyama necho kokora abantu abanyambara tukatwesimbira aha umutereza karuru tumaka tuhereza this time konkane is another time umurundo gundo guraije imwe mucenjure muturikirize murebe mushwijume hariho birunge biryo muri itwe mukwetenga kandi bitwenda kubahereza obwire kuburahike emyaka ekiri mito abantu bitu bakatukuru abantu bitu bakashojwaho nyakawejo ejo niyo village yanjye nizarwa musite then abantu bitu barwentondoka koba nabo mbamba tureba ha TV West obuhagize bwa Arsenal ubwe no bugamba ho tukatandikaje bueno nintaro mgishogo congratulating abantu ba Arsenal kandi nyoni wa Manchester United konka omuringo go mutano nakora kashaga makano kamwe nkaza I was on air somewhere ajanti abantu ba Arsenal nimbendeza okuhangura kikopo abashija kabahagire bakahagira bakabura kwangura kikopo bachikamunwa baremwa emyaka abirene emyaka mingi and mazuma I congratulate them arumuntu one with Dickson manager wembwe na fera har Arsenal bingi MP agaba pito wibanda bakoresha konka bashija nimbasha bikintu cyumwe yes mujaguze mukwesigira mutakafa turebere numuvuga kuba street mureke ku inconvenience ingabandi reba sande numija kuba mukujaguza mukutware kikopo cyanyu konka mutafa
Arsenal kuriya mujaguza mbara stay asinga ningi mitushemererwa konka kujaguza wakuriya na wafata kakuzigata kumangu wafa actually nkabe nisha wangu hato buhagizo mu mayereka muteke mamani Arsenal ejo mu Uganda ninga nitufune ka branding uniform yabo rero barebe tujugobe anyangu twababa hagize na bito batubitize London twinenyonye sikurgarana nazikija rero tufune mu on tourism. Okay, thank you very much for celebrating kwa nyirebeka ko mwaka janja umuntu nabasa kurara yafa ba teknolojia ombakwatana na ebyogwegese teknolojia yo nkare banza yabeha nehejo eriho eri kubasa kubanetaha ombyogwegese then tuje tubone turebe effect yayo teknolojia kuko kuchura mu yankore nebyo bwakarumagezi ebyabire bitaroho bitarakorisa bamwe konka hati ebyabana bitu barukoresa ebyebyo birumu za computer birumu ati nko secondary tine ICT bashoma computer bana bagitandikira mu senior 1 mpaka A level na university mukoko harmu internet umwana amanya internet nbagikoresa bata harmu za TV zezi na zone teknolojia harmu za radio zona ni teknolojia nangwa na za motoka zuma harmu motoka z'amashanyarazi zikutambura teknolojia na no kanka mwen teknolojia ne kintu cyango kikuzama mashomero honga nikigenda kikuzerowinga hamwe hona and abo kugira ngo okushoma ninga si umukushomesa nuho akutandikira umuntu kutandika kwetegereza ninga kwega nuho habanize hizire akazayo okutandikirwaho teknolojia cyo nambwa tukacererwa otherwise kurutwatandikirira teknolojia ikazombana bitu naba primary abo bakazamu amashomera gamwa ga primary gine computers akana nora kaza computer laptop kaza naraho yareba cartoons nangwa nomuka omwana atakatandikira no kushoma na agenda areba za cartoon areba ho kahawayu ushanga kana ka 2 years 1 year ukajo tawayo nkagaruka mukata fine ninga kagire kikagambira kiko hi Siri oh that is technology and then tujembresinga tujakira kandi tujukunda omashomero gitu erumu konga hamwe tekozireki teru ebirungi byayo nibiha ebirungi byayo teknolojia woko yagamba itizazifu ebirungi byonka enewe ebirungi na nebi konka ebirungi nibisinge bibi okay ebirungi byayo at charity kankore gahonke cyo kureberaho niza kwa nkishomero mwaho muri imbarara eriyo kushanga ngo abana kwakomara kushohora mu gate omuzire afuna information ngo mwana wawe yashohora gate. Okay, that is technology. Iwor Kampala konko mwana yashohora gate omuzire yamanya to mwana wanje yashohora ya nazahi monitoring okumanaging abana kigaruka kiyambaho na on discipline. Echa kabiri umwana kwa kuba namanya ninga shi accessing technology nabasa kwangwirwaho mu communication. For example, tuineho kusindika emails. Ukashanga ngo ryo noza kusindika email kugisindikiro mu ntara London waburya ho rya yishomera gatujyo rya university hine research yiwana ukora but you need someone or mahanga gandi kugira kuyambaho akagera information yakwerezaho wamusindikira email immediately yagikoze iki yagiwine ya corresponding na WhatsApp is WhatsApp is kubantu koresa wiraba members koresa kubi but technology ne kintu cyukuru munonga ni kiyamba umkwimprovinga obwegese witu abashomesa research kushanga ngo mushomesa activity ninchira kuba ni ngambara abashomesa iwo ine notes ezo washomise mu charity okashomesa mu Godwin okashomesa mabe myaka nkaga okizine kitabo kiri yero nicho rumuntu kishomeseza abana banje abana ba charity it is very wrong. Twine internet twine computers ziriyo mu mashomero ahubwo cyo takuzaho okakora research okaronda whatever echo ino mu kitabo na internet chiro waza internet twine different apps ezo kuzaho AI chats okazaho ka typing amechibuzo chawe
ekakureetera all of the information ahabwenki tutakukoresa ebyo than kugenda kuza mu notice zira because zahindukiremu n'okuhindukamu acurese yabyo kumukwika muzere bamuta acurese ya IT ya teknolojia it is very good nekuhereze ki AI yareta amanya Facebook yareta Instagram yareta kuzikureta byona noshanga biri on the same thing nibagamba almost ekintu kimwe because bambabuza ngu bambabuza nka the meaning of Godwill like my name izina ryanje bakubuza ikimanzi warubuza Instagram nekuretera same thing waza Google nekuretera same thing na waza AI nekuretera almost same thing so until you combine oyihamu echo kuba noyenda komushomesa ubasa kuchomesa ki abana so teknolojia nekintu kikuru munonga nikiyamba on research ekindi charity ninkimanyaho kushomeseza abana hati sente tokigenda wabasa ngo notwara yo receipt ndijaha nokoresa code number kikumanyisa aho kuborohona you can pay a code number y'omwana atachiro transport manyiro ko gendoze mushangero ko gende manyoze kivura yo ko gendoze nka no ribari nozaho otekaho code y'omwana ekuretera amazina geye oshashura ofuna message nabare mwishomero bafuna message ejo na teknolojia mpurire nikiyambaho omukutambara atoshanga muzire ayo naza kwetora kugenda iroko zahishomero garuka transport to and from you know wa board azo kurindo banze kushashura so teknolojia hinebye yambereho byingi munonga kandi tuyonze bishoronzi yamemwe well harho nabatakumanya charity hati ngeje kitwagambe cha school code harama shomera gatakagira muri gihe cy'abataka embracing so we urge you amashomera agataka embracing teknolojia umugiye embracing mureke kwenda bazire nimwe mureke kwehenda systems muziteke mu mwishomero ekindi abashomesa kuba kweza ku marking akare tukati markinga ohandika na mark sheet handika buri cyumba cyona obiko shangwa yekore papara nogena nabyo umwene basano kuburaho wararebereho wakwasire maxi akazitwata akaziherezo ndijo mwana ataruwe ego akazihereza kichore no mwana wabirafiri mazuma yes but when it is a system yawe system okashanga ngo hati basa na updating a system omwana ari omwishomero nataru nabamwine hati waza akufeeding in max noja kurango go mwana akafa dushemeye kumuhereza max you know why max omwana yafira kuba ipapura kana atambura nabyo nkoko byambura so yija yebuza shi max nzire omwana kano shaka kora taine attendance list taine ayana gaso yakwata ya feeding max ya herezo mugenzi so teknolojia hata one kuyambira ngo abashomesa bona bakumara kushomesa bamara ku grading bagenda bazo mu computer room ba feeding in max omwana kubataro haro dash haro reason nabo ncyatakoze cyataro deceased ningashi absent ningashi expelled o hine chamba so ejoyona teknolojia and it eases ne Europia obuhereza omashomero kandi kwekoro obuhereza omashomero kimanyisa ngo abana baza ku accessinga ebirungi cyo kurebera hata abana bahati wabagradingana na ititwabira noza kushanga ngo ari cyenja ure kibarum ekitine Madam Charity so it is good to embrace it ekindi cameras amashomero gitu tukataha tuna bana omashomero bako batera kushomesa tero mwana yebuza na mteraje by this time namnonga these primary schools na kindergarten schools directors bakakwata batekaho bateka cameras classes so whatever that is taking place gendo mission class kuriya director na akireba areba achina haso na areba mushomesa yashomesa ato abana nabatwarizata abana bo barabata hati areba hoya tubigenera kuza kuyije ukahika oti abana tokubashomesaje
ashiwe wakirebera nkaye iwe nyondebera aha kamera yawe urebe uko natandika lesson yanjye uko najya assessinga kuna reviewinga ifato nandi yo ni reviewinga no kuna handlinga abana rero gere washomesa kubi ninga wakora ki washomesa so technology nekintu cyukuri munonga cameras kandi haro n'abatakazitire mu amashomera gatakatire mu cameras niziyamba even on security purposes abyo kwerinda tukareba ishomero eri okero ya tahire murgaba akacumita obwana akabucumita yabwita konka unfortunately de muri yamakuru tina hiwarebere kamera iri koreka icyabira so chikumanyisa kurabe haro kamera ekaba neza kuba ne pininga okero bakumureba on footages bakugira ngo okero ngugu yacu mitobwana ngo niwe taruhondijo kandi twakwatojire je side it is not AI because na AI ne basa kuba proved ingweje ne AI ninga chiti AI so cameras ko kubozitire omumashomero gawe iwe director iwe headmaster kutureba aha nibikuyamba a security orebo mano washohora orebo umuraba kwenda kutaho mwishomero yawe akagira iki akora cameras zabazuruka ziteka heru a fencing ukaziteka no mu ndom class ukaziteka no mu staff room no ija kumanaginga abashomesa on your phone no ija kumanaginga bazire tibige expensive ato yeah tibige expensive because washanga ngo umushumari nakutaho mwishomero kwiba television akiba ubuhunga akiba bicori akita nabana abashiringi miliyoni emwe eyo mwana arikubashashwire fees ekikuba kiri omwana moye kikuba kiri expensive nikiyaho ninge mitwara atane yakubashashwire mitwara atane mitwara shatu nofuna ki kamera nane kindi ariho abantu abituyino mutawuni abakwereza obuhereza on credit akwereza cameras oja umushashura bwanyuma akwereza za computers ojo umushashura bwanyuma na za TVs azikwereza because abana bitu baba ryo mwishomero nicyakiri kirungi baccessinga ebyona TV agirebe atakaza kutoroka kuza kugireba handi jumoreke kandi wano umoreke kikumiyamba atakaza kumoreke kitakumiyamba niyo wano gambo ebirungi byonga kandi ebibi so ebibi mutakabyoreka abana bitu ko kubahereza that freedom katugire ngo bakira kuwakinga nga Saturdays and Sundays wabahereza that freedom no yakushanga abantu bawakinga ebidashimwe kwani bikora ki biwakingwa no tugira ngo barebe TV konka barebe TV barebe programs ezikubayamba ezikubombeka ezikubakuza akuba ntubanturanze abana bo kukora bari abana bo mugasho bo muhendo bo kuza kuyamba ihanga rito. Okay, reba tujire twatunga new curriculum yokushanga umwana ine kubana agire bi akore bi physical akakega skills simanye bici rererere ntugira ngo ruri yaraho technology nsagwanti kigetenga munonga kanimbanye no mugugu gwanje ngarete emigoye ngatanda kankaruke kirago really no jangwire kandi charite aho kantu tukugendera munonga akuba ogo muguha ogu Godwin yarukire na charite iwo mwana wanje toine kuruka omuguha ogu narukire hindura ando kuhinduraho za ha technology okay iroko gendo za YouTube orondeho ikore muguheri up to date ronda omuguha omurungi kandi gwakorwa ki ngecyo kurebera ito tukaturuko gweberere amwe baruko gwakamba konka hina borere bakuruko gwa straws hati hina bitukuza kushanga bayone baruka emugwa abakutureba TV this is all technology indeed kandi this is all art kuko no kuruka agente emeza yito eje no kuruka hato ko kuruka okugu yarukire kuri modern la no kuruko kwanje na charite na nabari abagurusi batahe bitu abarukire biriya ebere mugoye naki hat this is an improved one so waza internet ukakwate simu yawe kaza computer kaza YouTube no ija kushanga ngo harihe muguha eri improved harihe mikeka eri improved harihe mpira eri improved hariho ukukubasa kubazire kitete kiri improved manya hati nyonge mushomesa afainate buri kimwe cyone cyo kuhinduraho on whatever
buri kimwe cyo kuhindura oba kiteteyo bampare it comes to a design. For example, atokora nk'ikiteteyo cyojwire you are very smart. Hato umuntu nabasa kuhinda ajata umukono gumwe reka tugushareho agushareho and still obe smart wanyetegereza be fashionese. So you keep on adjusting. So internet, computer ne teknolojia ne yambaho omuntu byona kandi mu new curriculum age nuhir kwetengerana mnonga because hati charity akare itito tukaba tukora emyenda ya fainato mu mashomero okimara kugikora otambura orgahoza Kampala batiho na deadline ozantinda shomero gihanga gono tirira ine myenda nokura ngo urumuno za kusubmitting emyenda y'abana okaho rero jibara gumwe ebiri eshatu yes hito tukabona abona mu kushomba kwitu rero baragumwe ebiri eshatu ena obare myenda ekuyengana nka bitano y'abana abwareta rero bajyashira bakusayiningira basigaza copies genda na copy oyjuroti ngo gumwe gwabura ngo habara humanyaki habaraho umpapara hine cyabaramu rero hatoza bajugarisa ato baniwaza kutera ikipapuro cyo kukitera umwana ngo ubundo orge oyuzeho kwato muhano orge. So okoko kuono kubona abonoko at this time tukozere ki tukuru what do they do nibemera maximize feedinga computer bachimara kuzifeedingamu baziteka poto yaki ya UNEM zigenda straight chikuma isangu ishomero ndeza kusavinga transport ya Godwin anaza kuza Kampala regarke saving time Godwin anakuza Kampala yaza kusigara ishomera kushomesa regarke saving obwire Godwin yanakushishira Kampala bitwe wamanya nkwara yanaza Kampala yahikayo ninge myenda manye myenda okogiteka hansom boot ya motoka mwenu ko hika Kampala wa Masaka kajiheremu akajiha majesire umugugwe yo hika Kampala karajana nemyenda emyenda yabana nkabishatu atukuza kugitera yo no ku printing jo ati nojima yo ku printing emyenda ya ati twatubukora za taya dai hatu imagine waje kwata bajiteye ko mbuta hasi ya basi debiroko waza Kampala wahika Kampala kuza kuchebera umbuto harumuri yarenga kumba wa Masaka cyazanga yagiha rero hati oza kushanga ngo rumwe oza kuza amyenda kugitera headmaster kure nata kwisirebwe sono gabo feedingiro mukuru yamusigaza copy nabare batunga kuko byasiskara ukwatereste biriyo perfect. So wache tugereza hati nora technology yo kwe kutuyamba kurekana nyenda turebe a technology cyo kutwera abkwatana kushanga ngo ko mwana aho gatora mu feedinga omu computers zanyu nkishomero hato omu new curriculum noza kushanga ngo nimbasa kufuruka basa kuhindura ishomero hati naheza kufuruka nkagiraho naza hataho technology neija etwereta for example ahe kuyamba still information nebe biciro mu computer but tinakubeni nya advising abazire umwana kwara yatandikira hatandikire senior 1 okamurekireyo amarayo senior 4 muri yo kumuhindura A level konko kamurekire hakubahinduka nayahinduka konka nora kuhindukira mu senior 2 senior 3 tichirungi well ine chikubasa kubaho mwana akahinduka nabasa kugira imico mbi but sometimes no shanga ngo nuwariyo nayeteka omumbera etarije kumiyamba tichirungi kushanga ngo no ndahinduke but nayahinduka system maximums bazero. Okay. So you can connect with the other school bamuhereze maximums bakuhereze information then omwana gumuze makoreshi ashome. Okay. That is how it can be done. Hati nanye nangu tutaragaze turebe aha AI. AI ji omu education mazimaru ya leta nshume titiyaza kuturetere bintu byagaruke nyuma. Is it applicable in any way omu system ya education? At AI hina hero nungi hina heri actually ngabire nishaba ngo abashomesa habeho retooling yabashomesa bona aba primary n'aba secondary na universities bagende bashome a certificate in AI kubara amare kugishoma bamanye hati bahure
the good and the bad. Because AI igenzire ijo ariho busigazi akagenda yanjweka kasatka Arsenal. Kwenyine yakanjweka I'm not a fan. Nareba rinye bashika bashikera, but it was AI. Artificial intelligence. Exactly. Hato oriya kubata kukimanya naza kugira shaka yajwara t-shirt ya Arsenal. Ahindukire. Ningashi kanke ya nupo yo ara imukoko. Ashobiro takureba nanka ogogo kero. Bamukwata acyarite mabasa kwata bakutere hakashana kokera kuringaro baja kurinkenyuma baje obwira sharta bena manyokero. Ati webuze babata muntu nchiraho bakareba yika boyfriend. Sawa ya gucharite boyfriend wakero. So nkabe nishabangu habeho that exposure. The government etecheho that chance abashomesa bashome bamanye what is bad and what is good in AI bahure. Otherwise AI nshangute kwetengwa yokuriye owito omukushoma. Shoma of course tekwetenga yokonko mwana hina hakikaka akajigo. Because yana accessing internet AI naji, yana accessing WhatsApp AI na baji. And not only abashomesa actually nkabe ninjana na journalists bona, because nbutu kwesiga on bintu bya teknolojia na ramakuru na nimwe mukasho mirecho mugita abimukumbanya ino kushanga umuntu areta nka President Museveni amutire hokero. Ureba ibintu bireba. Ureba umwe yatekaho nka umuntu arukurra atekaho nka monga arukurra kuriya chapati atekaho nka mpuza atoshanga it confuses the public. Abantu basigara bar confused konko muntu ko kumanya kukimanya okacyahura it is not bad. Chimpeso mchago kwahura AI Ejegit AI. Exactly. Twine omwami Godwin Nsimire omushomesa owahumwire kunkati tureba teknolojia empinda hinduka ye kureta omukwatirana ebyo bwigese turebe hitwarga ne hitwahika necessary should we run for it or eshime kuberi just optional turebe aho yatwiha aho yatusya ekirunje kirumu ekitakwasa kuba natwiha edakika za 30 ezaringo mushayitu ya kabiri kandi ahantu batino butuma bwabashobozi katubanze nabwo tubwakire kuturagaruke nza kwantongera kunogereza enshongeje kureka nkabe nyenda ngwakange na side yendijo turebe ni nkahi aho twine kuba tureta technology ombyo bwegese bwitu program ejerisisimka njericho butungi charity otakargaho Uganda mwetebekanisize ubu ni bwo bwire bwo kucamukana sente omukazana kare kubaza kwindura amagara gawe ubwo rikoresa shiringi 20,000 zonka chamuka na sente kaburizo amazina ni Razak Banks the truck driver mvugiwe mpango ni bana atahamwa coach Kambara City. I love you my people. Yes kwatesimu wabori hihi aho kwatesimu. Hello boss. Wasibo tasebo. Sibireje kotine mani. Wawari amaho amazina ganje ni Manyeta Razak Banks the truck driver omvugiwe mpango kuruga TV West. Wahangura emitwaro 50 omukazano kitu kaba kweta chamuka na sente. Obira wakazanire. Wakazane rizo niwe muhanguzi wito weri izoba nibakwetoha Mabare na terra ka bushwere makashongi kira district bushwere kashongi kiruhura district
Esente wazireba bazo checkinga simu esente wazirebaho. Nagira message magu. Message wajireba ero negamba ero zingai. Utama 15. Efutaro makumyatano ko utashemerirwe nenki. Mbwenu tarindaho Terasta bibirashatu na munana star ishatu star 10 hash oyegito mukazano bugahati akarone kagambwaho buri hamwe. Bigger, bolder, and hotter than ever. Hello, Mr. Right is back in season 3 on StarTimes Makula Chika, starting 15th March every Sunday at 8 p.m. This is Uganda's ultimate TV dating show, where intentional kings step up and confident queens dominate the stage, where charm meets class, swag meets beauty, and money meets nyash. All in Spotlight. Who will walk away with a soulmate? Hello, Mr. Right Season 3. It's sponsored by Vaseline, V&A Sherry, and lead sponsor Chinatown. Hello, Mr. Right Season 3. Love, vibes, drama. Nokimanya ngu endwara y'okushanyarara ninga shi stroke okuhendeka amagufa omugongo ni bumwe aha busaasi oburi kuteganisa abantu bingi abo turi kutuura nabo omu kyanga kyaitu. Aha bw'enshonga egyo Radio West, TV West tukwatanise na Physiotherapy Clinic nitumanyisa abarwaire n'abajanjabi b'abantu abaine oburwaire obwo bwa stroke, obuhendeki bw'amagufa, amaraka, omugongo hamwe n'abaana batakukura gye ngu nihija kubaho obujanjabi bwa busha, free screening no kuhumurizibwa ahirwara rya physiotherapy ebiri 12 kwa mukaga omwaka ogu aha Boma Plota 25/27 Abdara Rubwama Road hei na University okuragura nukwija kutarika shahi naza kasheshe okusiyesha 11 z'omwabazi nihija kuba hariho no kuhumuriza abantu abo bona abine oburemezi bwo kushanyara okuhendeka n'abashemezi kwenda kumenya ibiri kukiraho tera noti 784 35 nkagani ninga noti 793 14 38 ebi byonna nibikureterwa Physiotherapy Clinic bakwatanise na TV West hamwe na Radio West. Nehinda TV West tushiriye on program ya sisimuka idakika za 35 izarenga umushaha ya kabiri jero cyo tunji charity umuhereza tukine aba Swift Initiatives Limited abari kutwara imyoreko omwihanga ryona kandi turugambira baza kwamba gureta umucayi kaceka aho murembo rwambarira bakomba tureta manufacturers ibintu bitarumwe namwe abashubuzi babyo aha rurengo rwa wholesale na retail nabo abine byo koreka obane saluni obane byo buhinji obane byo burisa obane byo abane byo burambuze byona mbiyabiriyo bakwamba gureto muri kaceka this time round kutandika n'ibirabiro na mukago kwa mukaga mpaka ibiro bitano kwa mushanju nabo cyo tinkwendo shembe nacho tanaka kusevinga kasente kawe kace obiro winjo kutaho myerekeje no shangaza 10 you know then okitaho munda oreba byona ebyo takarebaga ebyo turano yendo takume ibiro kushangwa kandi basako bitunga obo munya Uganda arikwesimisa kandi ari up to date. Bueno tukiriyaha tukino mjenyi witu umushomesa kandi owahumwire hanshongezwa tena teknolojia omwami Nsimire Godwin nowe tuinaha okwongera kutuhatira ekigambo cha teknolojia akuchatu ya nicho atusya na mnonga embyo bwegese mbwani pate mpango ya joreka unebirunji konka tina ho kushanga nguriyari umwana yini kubanza bamushereka ho ka technology nyingishomero naryo rakarindaho na mnonga nkobwana bwito bwa primary na nebindi na njangu na nejo party na yo twateyo wadobwira no bwa teknolojia konka hamwe twine kurinda mwa bweshongezo kuza kutugambira hati one charity twine eitkweta online teaching
Yes. Online learning, online teaching, nangwa na online assessment. Nubakuchebera online oshanga nguwa ibibuzo yono bikorera katugire Israel. Ndiya Uganda korogaraka bakuchebera online. Tunga degree ya Canada ndiya exactly. So ajona yana advantage. Mpirire. Okutandikira hariho disadvantage eri yecho. Yes. Kugira ngo hariho face to face interaction. Face to face interaction no kushanga urumu noshomesa gwa charity wa mureba wa mubuza. Icho tamanya nikiha wagarka wachumitiriza wafuna exactly ichiyana amanyisa. So hati no shanga online teaching age tiyakwereza echo cyangwe echo ekiwako beno yenda kurwo mushomesa. Echo necho kubanza. Echa kabiri nko mu Uganda tuyine challenge yo kushanga ngo charite ni manyo wanyu ruibara wa akashozaho amashanyarazi tugariyo. Tukindi shuwa itugariyo sebo. Eko nka washumba kwifoma mashomero ganyo ko hina igatari. Yeah, I think so. Amashanyarazi tugariyo kandi wabutine amashanyarazi omwe teknoloji yeji netenga amashanyarazi za computers nizetenga amashanyarazi onisho nabasa kujya tatu za sora ziri expensive ezikuza kuraninga computers. So nayo inoho ebirungi na nebibi hatecho kuchikubaho habaho that inequality abantu ba access obutinga yingana ati abo mutawoni mbarara ba accessinga internet ba accessing bareba bakubire no bareba hati bari abo wito kashojo mcharo wito kweza katkuruza za kinyaza amashanyarazi ahigatari baba nabo tubakora ki tubabireba tubatungogo mugisha. Ushanga ngo hatogo mwana utafuna mugishogo aramnaza kushitame bibuzo nano mwana wishomero sweri akampare yo mutawuni hataho no tukushanga obuzibaho ebura kandi kuboneraho. Ecya kabiri abashomesa abishomero area Charity High School no accessing internet babanya koresa computer babanya koresa buri kimwe cyona konka bishomero area Godwin High School bo bambe bakiriyo muri area analog. Echo nacho kibaho. Internet says na teknolojia omuka abana bato mwabetegerize ubwana buto bwa myaka 2 gumwe wala hino okutora yo bukasisikara kawo kinga munonga katunuzi ono kayo shanga kana kakora katunuzi chikumanisangu. It is more of watching those cartoons. Omwana abana mbare mitinge abazira bakutureba mbare mitinga cartoons. Mbare mitinga cartoons hino kuzita kuguruminga omwana kurungi aze arebeho konka tuburusha. Komuka ushanga remote akana waborhono uryo mugenyi no mugenyi uryo noreba namakuru akana kajikuyeho kataho katunuzo kazaka haza katarna kawo. Yes ushanga nguriri hine okatarumuka nikabaguru no mungeri yemichwe nemitwarize yitu yobunya Uganda ningashi yobunya nkore ningashi yobwa Africa. Umwana muto tashimeye kuba ku disrespecting umuntu mukuru. Ekindi umwana kutorayo nushanga umwana uri umwana gamba kakatuni muzano azana yishomerwa ngasitira gumagamba kakatuni atora ninja wachirebere hecho. So ezo disadvantages. Ekindi amashomera gamwe tugakwebasa ataho rundi kushabira government ngo twantwenda kwembracinga teknolojia kandi tukuchimanya ngunungi wikitiniza president Museveni manya no kunda sciences na teknolojia na nebyo gwegese nebyo kujumbura
ntwetenga amashomero gitu kuga accessingana na computers kumara na n'amashanyarazi nazigaba gati n'amashanyarazi ga hydro konka bafuna funding bakafuna ho za generators zamani bakafuna za solar zamani nintekateka ngo ebyo bwegese obwa teknolojia na bwegese bwenyini nuvana bugendo misho amashomero tugakwebasa tegine sente ezakubasa kuba tuzibasa kureta omutindo okuza kumashinga no gwabandi sorry nkoriyo nogira ngo hakabire nabaho okuba regulating kugira ngo twagira ngo amashomero tugahe computers zona tuze zazira 20 zona zibe 20 tutari kugira ngo abandi bayina beyongerere mu bwabo bakira hari batahi babo uko twarangwe cyo zubu okoko bine okutebine so cyatahwa mu government ine ko bambakire voringa bakagira ngo ishomero rya komaha mu technology well nyoti nakubene nyenda ngo habe hori miti konka nanaba mashomero no manya hari tweta robbing so iwe headmaster niwe robbing cyango takwende cyango no so government yagira ngo of course kwe kuzakuhereze mwe flat egira tabahereza computers inkabira abiri konkana ni waza yo ke robbing rokazo wa charto mpereza yo computer najukuhereza hato syabir name washita msabod okajoto board nyaburimwe mureke tukoreka fundraising to improving our computers itu numbasa kuchikorecho abazire teknolojia nekintu chukuru munonga mutakahenda ba headmaster n'abashomesa kumara yetwe omurukiko mukareba muri abazire nka 10 buri yoma yareto mutwaro ezo zibazira miliyoni zi10 zazira miliyoni zi10 nikimanyisa ngo ni miliyoni zi10 ninga miliyoni nezabiko so nikimanyisa ngo numbasa kwa accessinga computers ezo mugore computers mustake ngai omushomero mwe n'abazire nimwe mutahenda aba headmaster akuba numba muri yo mukurwanira abana banyu kureba ko misho wareba buri kimwe turi kukoresa technology uriya sumu uriya ha computer manya AI ne kuretereki no yenda kora ka no ndakora tayanda dai yachukuretire yachukurire cyane yachitiraho batinyendo ngitire hizi nacho butuncha yarigisireho da okomisho no reba hariyo ki omukwate na technology na mnongo mbyo bwegese okomisho well orakorese kurungi technology naija kujigoba kandi naija kujigiga harra oragikorese kubi naija kumutera hanze konkanyo kaneri yone yitobwongo bw'abana buri kimwe cyara kwako buza rya internet tuzakudurote atuni nyenda nkorere cyakaba yachi fominjira rero ati empuche ngulabantu makani shati manya nawe yisibire byira bitwabe ushanga ngogo mwana ngo nakwate kitaba shoma hendera byona bikwata byizo mutu hati it eases naba ninchiteka asimu ya computer ngachikwereza ekyakandi nano umuntu uri kubasa kukora ekyo nawo ubwongo bwenu baburisha turiye mwe nabasa kukikora ekikwegitaga ekyo n'amahanga gandi gutwena twarangize gakorise teknolojia kubasa kuimprovinga ombuhereza bwabo nada production kandi gatunguka hati nyenda kwereza nk'icyo kureberaho muri Uganda cameras zituyina amahanda za speeding cameras neza no police akakwasarate akigera ati yakuranga ko akatega no kakaba katakora akwemereza tuno ma speed yo wanovuga ati uchiwa wanovuga speed oti sasa ruteka kwa mjo tukanyoreke turebe natanka kushoberwa banonyetegereza konka amhanda sheme kwa rezi kweta speeding cameras ushango mhando atabantu bakumanya umuhando gwa bushenyi avugeho speed kwingana ki umuhando gwa kabare avugeho speed kwingana ki kansho gwa kakoba hakabe harihe byapa bukoreka ngwa havuga speed nshanju
avuga speed 10 dani kushanga noza kungweraho pa utanakwata kunyereka kandi ka ukakora n'ukatakera at kamera kaberuhe kujya Godwin wavuga speed 12 zikwikirizibwa message ngifune asumu yanje namara kufuna message hati police ebe ine message yanje already erkoreka Godwin yavuga speeders and bampenalizinga bansindikirana na fine yinkuza kuhereza asumu yanje njene ngihereza ananka nshashuro mbanka account ya police ifune sente zanu kushanga ngo hati nyo ninzi kwata kuziteka nkahi omungaro yo police yego you get nerwana sana corruption technology twagiza hoje tukagiteka mu abantu isi nkani ngambara abantu aho muri mbara najya ntimbara reje tukabe twinho internet yes nka independence park akabaro internet ya charity ya access yo mu kugira ngo abantu bije haho bashitame accessing internet bashome dira bana ba universities bashome it improves on their understanding and research no mukushoma kwabo aho akaba yarona na